Torej, naš remont se tudi letos v celoti odvija znotraj naše lastne cene, ki je opredeljena v gospodarskem načrtu za leto 2022 in znaša okvirno 35 evrov za megavatno uro. V absolutnih iznosih lahko govorimo, da bo realizirano okoli 90-100 milijonov evrov in sicer v 3 glavne segmente. Prvi segment je jedrsko gorivo za naslednjih 18 mesecev, drugi segment so vzdrževalne aktivnosti, zamenjava opreme, inšpekcije, preverjanje vseh struktur in tretji segment so investicije. Približno bi lahko rekli, da so med te 3 glavne aktivnosti tretjinski deleži namenjeni, kar se sredstev tiče. Seveda, ne gre samo za sredstva iz letošnjega gospodarskega načrta, resnici na ljubo, ampak tudi iz sredstev preteklega, ker pač remont načrtujemo in pokrivamo na način, da deloma sredstva angažiramo že v preteklem letu. Kako bodo pa nadomestili ta izpad, če je zdaj pač aktualno vprašanje, ali bo to termoelektrarna Brestovica, bo to KGS, ali bo to GOS? Torej, nadomeščanje naše energije zagotavlja ta na eni strani Gen energija, na drugi strani HEP seveda. Kar se slovenskega dela tiče, se močno računa na povečane zmogljivosti hidroenergije, tako da razmere so se izrazito popravile in bodo hidroelektrarne obratovale na maksimalne zmogljivosti. Seveda, glede na potrebe pa bo pripravljena tudi termoelektrarna Brestanica z vsemi svojimi zmogljivostmi. Pa, što se tiče nuklearne elektrane Krško, ona nema baš udjela u nadomještanju. Ono što mi možemo... Nuklearna elektrana Krško je zadužena za proizvodnju električne energije i svoju energiju koju proizvede preda svojim vlasnicima. Ono što mi možemo učiniti je na vrijeme reći i planirati kada ćemo prestati proizvoditi, što smo ovog puta učinili 18 mjeseci unaprijed, i držati se točno vremena i plana koliko dugo nećemo proizvoditi. To je za ovaj ciklus 32 dana. 32 dana i 0 sati je naš plan da budemo van pogona. Kao što ste čuli za slovensku stranu, pretpostavljam da i kod hrvatske strane je na vrijeme osigurana zamjenska količina električne energije i u svakom slučaju vjerujem da pomažu hidrološke prilike koje su nam ipak donijele povećanje proizvodnje iz hidroelektrana, a kao što znate Hrvatska je u svom dijelu značajno opskrbljena upravo iz hidroelektrana. Evo dalje da se nastavimo na to pitanje, nakon remonta, koliko je u tom narednom razdoblju do sljedećeg remonta sigurna opskrba električnom energijom iz nuklearne elektrane Krško za ovaj hrvatski dio, hoće li biti, kako i do sada bilo, dovoljno električne energije? Spomenuli ste da se planira i povećati proizvodnju, znači li to još više i za našu stranu? I drugo pitanje, koliko je nuklearna elektrana Krško sigurna od nekakvih incidenata? Evo vidimo što se događa sad u ratu između Rusije i Ukrajine, kada bi se, ne daj Bože, nešto dogodilo, nekakve projektili, granate, koliko je sigurna nuklearna elektrana Krško od eventualne havarije ili tako nekog crnog scenarija? Pokušat ću odgovoriti na jedno i na drugo pitanje. Što se tiče sigurnosti nuklearne elektrane Krško, mi smo sigurniji smo nego što smo bili kad smo počeli raditi 1983. godine. Uloženo je značajan iznos financijskih sredstava i znanja i truda naših djelatnika da bi postigli sigurnost nuklearne elektrane Krško danas na razini onih koje se grade kao nove elektrane. Mi smo projektirani
a poslije i unaprijeđeni da bi izdržali izravne pogodke takvih projektila, pa uključujući komercijalnih zrakoplova. Niti jedna nuklearna elektrana nije projektirana da bi izdržala vojni napad. Tako se niti jedan objekt civilni ne gradi. Ali što se tiče svih drugih ugroza, mislim da smo sposobni sa njima se nositi. Dakle, kad bi neka granata pogodila elektranu, to bi značilo da mogu doći do... Što se toga tiče, nuklearna elektrana Krško je predviđeno izdržati takve udare. Kad je u pitanju proizvodnja električne energije, mi smo ovoga puta usvojili plan za sljedeću godinu, plan proizvodnje koji prvi puta planski je veći od 6 teravat sati na godinu. Polovica te energije će doći u Republiku Hrvatsku. Upravo ovaj remont je taj, kao i svaki remont, koji će, ako se dobro izvede, a mi radimo na tome da ga izvedemo odlično, osigurati stabilnost dobave električne energije kroz narednih 18 mjeseci. I ja sam siguran da će svih naših nekoliko tisuća zaposlenih i podizvođača raditi na tome da imamo siguran i stabilan ciklus koji je pred nama i da isporučimo dovoljno električne energije upravo onako kako je planirano. I hrvatskoj i slovenskoj strani. Ko nam možda više tehnički ovoga objasnite, evo kako funkcionira taj sigurnosni sustav? Možda vi, gospodin Gluhak, evo na koji način je to osigurano od granata, potresa i tako dalje, kakav je to točno mehanizam? Dakle, prvo možemo govoriti o dizajnu same elektrane. Već u dizajnu su se predvidjele takve betonske konstrukcije, čelične konstrukcije samih objekata koje su vrlo otporne i na seizmičnu aktivnost, dakle na potrese, isto tako i na eventualne nekakve strane objekte koji bi potencijalno udarili u elektranu. Dakle, to je već predviđeno u dizajnu. Međutim, mi smo u sklopu programa nadogradnje sigurnosti uzeli i obzir i neke manje vjerojatne događaje, tako da smo u sklopu tog programa instalirali i dodatne sustave koji su, na primjer, lokacijski udaljeni od samog objekta, centralnog objekta gdje se nalazi reaktor, tako da imamo mogućnost diverzifikacije određenih sigurnosnih funkcija. Da pojednostavim, u slučaju da granata ili neki drugi objekat pade na jednu lokaciju, mi još uvijek imamo na drugoj lokaciji sustave koji mogu ispuniti u potpunosti svoju funkciju. Tako da na tim principima je zapravo osigurana sigurnost da bi u svakom trenutku mogli sve sigurnosne sustave upotrijebiti za osiguravanje osnovnih sigurnosnih funkcija elektrane i tako zadržati elektranu na nivou sigurnosti koja je predviđena i u samom dizajnu elektrane. Ostali, izvolite. Ja. Sara Neubaver, N1 Slovenija. Zanima me glede goriva, če lahko malo več poveste, odkot pride, koliko je tega, koliko ga boste zamenjali, kam gre staro. Torej, jedrska elektrarna Krško. Torej, jedrska elektrarna Krško kupuje oziroma nabavlja jedrsko gorivo na temelju dolgoročnih pogodb za samo dobavo surovine, so to 5-letne pogodbe, za samo izdelavo gorivnih elementov je to dolgoročna pogodba, ki pokriva praktično življenjsko dobo. Sama surovina dejansko prihaja iz, bi rekli, geopolitično stabilnih področji preko našega pogodbenega partnerja, ki je seveda mednarodno podjetje, v tem primeru Urenco. Tako da ni nikakršnih pravzaprav oscilacij ali tveganj
glede morebitnih nezanesljivih dobav, ne. To se izrazito izkazuje v današnjih razmerah, ko so vsi energenti izpostavljeni geopolitičnim konfliktom in nekontroliranim cenam teh energentov. Jedrsko gorivo tem efektom, tem pojavom ni izpostavljeno. In tu se seveda kaže izjemna vrednost jedrskih elektrarn in to je tudi razlog seveda, da jedrske elektrarne ne samo obratujejo, podaljšujejo svojo življenjsko dobo in seveda menjajo se nacionalne strategije v korist večjega koriščenja jedrske energije. Mogoče od kje pridejo, koliko jih boste namenjali? Torej, mi imamo dolgoročno pogodbo in dobavo z ameriškim Westinghousom. Gorivo prihaja iz Združenih držav Amerike, torej seveda vedno pravočasno. Menjano bo letos standardno nekaj več kot tretjina gorivnih elementov, ali pa dajmo reči bliže polovica gorivnih elementov, nekje 56. To je standardna številka vsakokratne menjave vsakih 18 mesecev. Kaj pa stare spalce? Stari gorivni elementi se od samega začetka obratovanja skladiščijo na elektrarni v za to predvidenem prostoru ali bazenu, če hočete. Nova strategija, ki gre v funkcijo na prihodu letošnjega leta, je prenos izrabljenega goriva v tako zvano suho skladišče, ki je v zaključni fazi in je sestavni del varnostne nadgradnje. Gre praktično za pasivni objekt. Pasivn pa pomeni to, da seveda ne potrebujemo nikakršnih aktivnih virov električne energije, motorjev, ventilatorjev za hlajenje tega goriva, ampak to hlajenje temelji na naravni cirkulaciji zraka, tako da bo vse do sedaj proizvedeno iztrošeno gorivo prenešeno v 3 kampanjah v suho skladišče. Življenjska doba suhega skladišča je za naslednjih 100 let. Tu na levi vprašanje? Ja. Valerija, energetika. Mene pa zanima glede samega podaljšanja, se je tukaj napisano par pogojev, ampak me zanima, ker zadnjič sem dobila razsvetljeno ministrstvo, da NSRAO ni pogoj za podaljšanje. A je tako ali ni tako? V formalnem smislu seveda NSRAO ni nek pogoj, ki bi ga nekdo naložil nam, katerakoli uprava, tako da v tem smislu to drži, ne. V vsebinskem smislu pa je še kako velik pogoj seveda, da imamo poskrbljeno za skladiščenje ali pa za trajno odložitev teh materialov, ne. Ampak zaenkrat to suho skladišče je pač drži in tudi če ne bo do 2024, ko bi mogli prejeti podaljšanje, izgrajen ta NSRAO, ni problema. Kot rečeno, ne, ni formalnega problema ali težav, ne. Mi pa seveda moramo poskrbeti, da se ti materiali skladiščijo ali odlagajo na povsem varen in kontroliran način, ne. Na tem mestu je mogoče prav reči, ker se nekako izogibajo temu, ne, fizični prevzem nizko in srednje radioaktivnih odpadkov seveda se ne bo zgodil v letu 23 do 25, tako kot predvideva meddržavna pogodba, ampak se bo seveda iskalo zopet pomoč in premostitev strani jedrske elektrarne Krško, da nadaljnjo potuho 5 let kaj takega tistim inštitucijam, ki bi morali odlagališče že zdavnaj zgraditi. Pa še nekaj sem za te sem še te podaljšanja. Kdaj morate formalno odločitev sprejeti ali se je podaljšalo? Konec 2023? Ne bo več nekega formalnega odločanja. Odločitve so bile že sprejete. Tako, torej, strani Republiške uprave za jedrsko varnost so bili natančno naloženi pogoji, ki jih mora jedrska elektrarna Krško realizirati. Ravno tako so se lastniki na najvišjem nivoju odločili, da gredo v podaljšanje življenjske dobe.
Tako da na nam je, na jedrski elektrarni Krško je, da te pogoje izpolni in seveda nemoteno obratuje naprej. Mi računamo, da bomo do konca leta realizirali vse pogoje, tako z naslova tistega, kar je naložila Uprava za jedrsko varnost, to je varnostna nadgradnja, tako iz naslova torej, okoljevarstva, ki nam je naložilo presojo vplivov na okolje, tako da bomo te pogoje seveda izpolnili do konca leta. Ja. Se pravi, cilj prvih 20, prvih 40 let obratovanja se izteče prihodnje leto konec leta ali sred leta ali do kdaj to velja? Ni nič določena letnica, kdaj se izteče. To ni administrativni nek, bi rekel, pogoj. Meddržavna pogodba je takrat, ko je bila oblikovana na samem začetku, je seveda na osnovi takratnih spoznanj načrtovala obratovanje 40 let okvirno. Ampak do kdaj imate dovoljenje za obratovanje? Naše dovoljenje nima časovne omejitve, ponavljam. Se pravi, mi lahko obratujemo v skladu z obratovalnim dovoljenjem, ki ga imamo. Ne. Tisto, kar ima obratovalno dovoljenje, je samo dejstvo, da nam nalaga, da vsakih 10 let izvedemo celovito presojo varnosti obratovanja, naredimo takozvani akcijski načrt morebitnih večjih ali manjših izboljšav, ga predložimo Republiški upravi za jedrsko varnost, ta ga seveda po naših pričakovanjih odobri ali pa tudi ne in elektrarna obratuje nadaljnjih 10 let. Tako da ta vaja se bo ponovila vsakih 10 let. Ne. Če lahko samo še to, koliko v deležu slovenskih potreb proizvede Krško in zdaj bo ta mesec poglasnjena? Ja, slovenski delež je 50% naše proizvodne. Teh 50% pomeni, da pokrivamo okvirno 20% slovenskih potreb. Me še matram avto, no? Okoljevarstveno soglasje. Tega še ni, ne? Ja, bo, do konca leta bo. Svoje naredili, ampak to pa še je nekje. Ne, do konca leta bo. Seveda bo. Finance. V francoskih nuklearkah je bilo v zadnjem letu več pojavov korozije, ki se je pokazala kot nepričakovana. Ali boste v sklopu remonta preverili nevarnosti takšne korozije v Krškem? Mi seveda, ne glede na dogajanja v okviru francoskega programa, izvajamo celovita preverjanja struktur oziroma materialov, ključnih materialov, se pravi predvsem primarnega kroga reaktorskih komponent in ostalega. Tako da definitivno, ja, mi bomo po 10-letnem programu preverili tisti obseg, ki smatramo, da ga je prioritetno treba preveriti, tako da seveda računamo, da bomo s tem na varni strani.